Ia pada napigau surona nabisa. Ia jancianna rumah pacinna Allah Ta'ala. Teopulus ia malabie. Pura ni woki kubokku ya pamulange sininna ya napigau si bawa napak geruange nabisa pamulana na rapi sotarakana menrek ku surugai. Waktu na depan menrek ku surugai. Mak bere parenta na oleh rumah pacinna Allah Ta'ala ku surona ia purena pile. Purana na naulan rasa-rasange gang kamatena na pitanya lena kurusuroe. Na mega butti na pitama kada totongang ipemang. Patapulas so na tulina pitanga lena si bawa na cari tangang ia rosuroe pasalenna akarunganna Allah Ta'ala. Angkana sa deso waktu na si bawa na bisa ia rosurona na pudangi makada aja musalewi Yerusalem. Ondo no kue tajengi ya nak jancange amboku si bawa ia purai mengkelinga ku ia. Na saba ia ro nabi Yahya uwai na pake macemme. Ia kia dena na maita na camme ko rumah pacing. Menrekna nabi Isa ku surga. Waktu na pada mak depungang ia rosuroe. Makutana ni ku nabi Isa makada. Puang, nadapi niga waktu na melo tapatato pemang akarungan na to Israele. Mape bali ni nabi Isa makada. Dena perlu misa waktu na ia tu pasalenge. Nasaba hak na ambokku patentui. Ia kia tarima ko matu akosang na rekononi rumah pacinge ku iko. Na mancaji ko matu sakbiku ku Yerusalem. Makutoro ku sininna tanah Yudea si bawa Samaria. Na rapi capak na linoi. Purana na makada makro tarakane nabi Isa menrek ku surugai kilo na mana surona. Na itongko ni kelunge gangkana dena na irita. Waktu na pada conga mupi surona kulangie. Tapang kada 2 tau mapake apute teto ku sedena. Na makada ni roto duai. Iko to Galilea. Magi mu pada mondo teto conga kulangie. Yaro Isa yang mitai onak menrek ku surgai. Melo ile supaya pada carana waktu na muita onak menrek ku surgai. Mata jetajangi suroi. Jajero suroi. Pada nasaleni bulu saitung na lesu ni ku Yerusalem. Yero bulu macawe mi pole ku Yerusalem. Kira-kira sedimi kilo belana. Letuk na ku Yerusalem. Pada menrek ni ku tingkai ya sena bola naon roye ma peruma. Yero suroi. Yanaritu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus anakna Alpius, Simon Toseloe, si bawa Yudas anakna Yakobus. Tuli masek diati bimak depunga marelo doang. Na kolle na surero angka toi indok na bisa si bawa sere arek makun relenge si bawa toi rikanenna na bisa. Ipilena Matias mancaji pasulena Yudas Iskariot. Yero waktu mak depungangi temetepe ku na bisa. Kira-kira 120 tau egana. Na tatoni Petrus ku elekna napa makada. Sile sureng. Mailome topa kajajaya terokie ku kita pasalena Yudas. Yana palatue rumah pacinge nolai Nabi Daud. Yudas na biasa patuju tawe jo ketika ngina bisa. Si bawata biasa Yudas. Na purotei ipile mancaji suro pada idi. Yero Yudas pure na lia si konrot tanah yero dui na lolongenge waktu na baluk na bisa. Na kuniro tane buah mopang. Na mak betu buana gangkana masumaneng isek lalena. Sinina tawe ku Yerusalem na semana yero pasalenge. Yana ro pasabarana na lengi asa yero tanah rilale bahasa Ibrani Hakaldama. Betuana tanah dara. Nasaba angka pura taroki ku kita sabur makada. Apesani kosok bolana. Ajana gaga mondrowi. Si bawa apesani yala jamanna kutawe. Rima kuana naro maelopi pile selesai dinna ya tuli macu idi. Watunang kamupi pataisa si bawangi. Mapa mulai cammena ku Nabi Yahya narapi watuna menrek ku surga. Kwa mengi mancaji sak bitoi makada tuwe paimeng na bisa. Na napangkana 2 tau pada napile. Ya naritu Yusuf ya sengeto Barsabas.
angka tomasengi Yustus. Na yase die Matias tosi asenna. Purero pada melodoani makada opuang idi tumisengi atina tawe. Jaji pitangi ni gana pura tapile kotodu wehe. Sule Yudas makateningi jamange manca jisuro. Nasabayaro Yudas nasalewi jamana najokani konro yasi tinajena onroi. Purana na melodoang na undini na Matiasna nakenna. Makuniro na itarima ni manca jisuro. Kuamengi napak gene si pemeng 10 dua yaro suroi.